KAC CEM sai chutiki arara tuma phan tractors keron. Kacirong pipi patir pisi kidukilak arara phan sanghana keram kipi. Tharwe ke dok arong along Mondol Congress samai pu Bijoy Teron pen arisang hotum kahumri dam. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Adap Abirta long pen hilisami Julie Baby non-arjik senang birtang ton pen. KAC EM Omorsing Tiso Agriculture Department arpu denglu pupen bang pharu pliso se sai chutiki arara tumaphan subsidy pen tractor sabar sai piponong lo 7 লয় কি আজি বিতৰণ কৰা হ'ব 5,20,000 আমি সাবসিডি জৰিয়তে দিয়া হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলঙত টোটেল 400 প্লাস আমি এতিয়ালৈকে বেনিফিচিয়াৰি পাইছোঁ আৰু ফেজ ওয়াইজ প্ৰথম ফেজ আমি দিয়া হৈছে আৰু সেকেন্ড ফেজ দিয়া হৈছে এনেকা ধৰণৰ যিবিলাকৰ যদি ড্ৰাফট জমা দিয়ে তেওঁলোকৰ আমি কোম্পানীলৈ পঠাই দিম কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ বেনিফিচিয়াৰিজ বিচাৰে তেওঁলোকৰ কোনটো কোনোবাটো মহেন্দ্ৰ বিচাৰে কোনোবাটো মিছি বিচাৰে এনে যোনে যাক বিচাৰে তেওঁলোকক আমি সুবিধাটো দিম এনে ফাৰ্স্ট ফেজত কিমান দিয়া মনত আছে নেকি প্ৰথম ফেজত কিমান 100 টো আমি বিতৰণ কৰিছে 102টা ট্ৰেক্টৰ আমি অলৰেডি দিয়া হৈছে আজি 57 দিয়া হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ আমি দি থাকিম আৰু কোনোবা যদি যে পাৱাৰ টিলাৰ ল'ব বিচাৰিছে 50% সাবসিডি জৰিয়তে আমি হেতু আমি কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা দিম এতিয়ালৈকে আছে থাকে পাৱাৰ টিলাৰ এভেইলেবল আছে হেতু কোনোবা যদি এপ্লাই কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যদি মিডিয়া বিলাক যদি খেতি কৰিব বিচাৰে হেতু আমি দিব পাৰোঁ Lapen Karbi Anglong along sai chutiki aral tumpen chenglok self help group atumaphan non an home haru plia tractors kiron pachatang ponlonglo Lapen power tiller setami ihumalong achiti manam anke sorkar pensi akera pidun poputa pachini pon Halapu dio kaningje ponatengke Karbi Anglong along sai chutiki arara tumaphan home haru isira inkora hini anke sorkar pen nang palisi ni phai premier cap anabangke home cap attractors kirona sai Dengponlo sita nonamat ke sorkar pen agriculture asai kamalong an hum phokebra isi nang palitanglo আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আজি 10খন ট্ৰেক্টৰ হিতাধিকাৰীক আমি বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰা হৈছে আৰু বাকি যিকেইজন আমাৰ ট্ৰেক্টৰ আছে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি অহাকালিৰ পৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে ট্ৰেক্টৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে 424টা ৰেভিনিউ ভিলেজ আছে তাৰে ভিতৰত 122খন আমাৰ এই এপ্ৰুভেল হৈছে তাৰে ভিতৰত আজিলৈকে 51টা আমি চেংচন কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি ট্ৰেক্টৰ আজিও আহিছে অহাকালিও আহিব গতিকে আমি আজি 10খন দিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বাকীখিনি ট্ৰেক্টৰ দিম KAC CEM Tuliram Ronghang Kacharipon Tractors Keron Amai Along MP Horen Singh Be KAC EM Omar Singh Tiso EM Mongol Singh Timong EM Jogot Ingti EM Prodip Rongpi EM Torendra Brahma EM Kache Rongpipi MAC Ramsing Timong MAC Dorsing Ronghang MAC Richard Tokbiatum Chetongdun News Desk Report Karbi Anglong Live Sorkar lapen prek jamaning kimiatum kiduk kilak arara tumaphan sanghan kerona sai dengbomlang
Corona avur penajok de pi kangkir klagahut kidu kelak arar to maphan an eom penajok kangkir kelang ira kisum phophe danang jipura KAAC penchenglok hamphang song NGO lapen ningkime parpik akhia dar kidu muchot abang phu bang phi an parta sorkar chokomara tum setami ake joy pen sanghan keron ke bagasai dengdun rentilo Lason thak thaksi kedamtang aruni phai kret roxy arni setami socheng thenta constituency arlo rongmongwe ahabar rongagora lemspenta kiduk parpik araratoma phan local MEC KAAC EM kachirong pipi patir pi ponsi sang dali kichua jang thulapen ri kachapang thir adowai hei hui age joypen akeram kipia sai dengpon Laposona porahut socheng thenta VDC chairman Bronson Terang BJP Mondola Maipu Sam Ingleng atumpen danglok GB SGB anparta ke ongdung ke thekiding arara tumta chetongdun Lason thak thaksi Lumbajong constituency angkang Lamding kacheleng atowar kilometer trok Kare Hansepi Memorial English School alongta KAAC Jinfed board chairman anparta Kare Hansepi Memorial English School ahemphu Johnny Timong lapen than bangatum cherapche todunsi labangso a school along kacharlidun kiduk Number isi Duar Amla MEC constituency arlokedo rong atok tharwe kedo arong along Mondol Congress Committee amaipu Bijoy Teron pen arisang hotum humri damsi kerapa jirdam Corona abur penajok sorkar pen ajak denglen det pikangkir klagahut kidu kelak araratum kicho kijunong lik mate jojor cholang chona mathai kawya kisum dokoklo Aphitu sorkar pen det pikangkir masap sobar sai kitho pondolo Bonta kadure dat araratum chonam choreji aphan tangka nang kadure kisung dokoklo Lapusona porhut number isi Duar Amla Mondol Congress Committee amaipu Bijoy Teron Mondol Youth Congress Committee amaipu Rajib Milik lapen Congress Klembang Photung Duar Amla MEC constituency arlo kido atoknai mate kiduknai arong tharwe kedok arong humri damsi Bijoy Teron jungjung akhi pen sika suri kebatangka rong asar theaphan kera pajodekan Chethan ponmi hadak kado kabe doning koi sosedo bonta piniarni anta alanglitum sorkar penke thang akera longdun de pinlang Rak non lockdown biya join nisi ke bona join nisi itum surong di junong di nasi towar huida ka biya join ni ke surong di ke junong di ke bon kangki boyar bupata alasi teron sar si pini hitum akeng di wangsi ni teman suri ke batangka akera pen pitekang lo dong li cak le frang bangke provat taru senang rapu pulo alang lilam cak avedet nang raw redera join ni si ni tum si rong adon si ni Hamren constituency angkang inglong atokedo arsong araratum beng along masap so kachebirtia tangka kacheng thumdam ja phanta ejo arnisi sangnangko Karbianglong district nonputa penangan abar sai hin paphidun piklang Jasimet atokanu kedo arar tumalong pini arnianta ongdong abar sai kele dam diadim dopiklang Laswang bong lang me tobar pendanglok school college lapen se kelang ahem hai hui sitami kele leadim dopiklang Laso joini arnibang se atokanu kedo arar tum ison telesona kisung ke phonang alam pherang kya thengno chepaklang pon bomno Lason thak thak se Hamren constituency kaparlo inglong atokedo arsong po demalong kedo arar tum sitami Hitikulat araje lelang jipu sitami ejo arnisi sang natike adiman ledam de non bengalong masap sobat kacu berti atangka kacu enam ja phanta alang litum ejo arnisi sang nangji alang litum akeng pena dawa pornang barlo pe diuri krongthom kache tok atowaran ejo sang nangji laso phise puthor adap jengkha ahitian bengalong ledam ji bengalong ta kopine kasuk sakdo thukok pulote lata ke sum chichak nang thukok Kopi kami lah. Narong sorry lah. Gari pen lo, keng pen lo dam. Adap pen lo magewan ke. Adap pen beng laso tangka cola dan pan pinili ini mana itu jengkan. Nalo sang ipon ang ito. Tharwe cerop pensi adap cholam tupo. Ladake hamra na konen silo bo. Nalimen ke? Nalibang ke?
Lason si penang aneng kan penta song arara tum ke gari motor ka vedera joini hithi kulat ke dam ke bang lapen bengalong tangka ka chingthum dam jia phan penang ana ke sum chichak nang lo la sikar bengalong autonomous council ke chari ke the ki dinga tum varsai ke me piason te hada ke do arara tum setami ki sumpen jokji News Desk Report Karbi Anglong Live Lower Minmeji Irrigation Scheme lang ke ponahor kangten clean na jok sai chutiki arartum kisung chachak dorsi sai jokji mithang jungjung akhipen kache salam Itum kisung lason alam loh, mana la ye kiba irrigation department atu, mana lower Minmeji irrigation, tar mana la guide bana bang nili tumhan na pathir ki pame mede, tar mana langet he batai tin ituman lang nangkang lum. Amasin itum so kacuti ki mane khiti tum ane kosto piglo anikan bang da mane thupu lo mane so ko ba amasin ilitum la SA tum manta neblo SA bang la noren rongphar alang phanta ni tum jonai lo amat alang na pulot khiruni department damon pulot khiruni department damlo ma SDU tum manta ni tum application pidam lo purun hini lo pida amasi alang tum ni tum mana respond pe on si nili tum bang ne thang tung la khiti ke claim tum na kor tum tangka la pusok che jorben aman itum la so je sini kan itum che khop tang di pinya Adap Abirta ke lapon sikan tonik lo do me thak me kurwang thu